kagak ya? Coba telepon orangnya. Coba gua telepon dulu ya. Telepon dulu. Gue tungguin sini. Halo Mister. Yeah. No good. No problem. Is so good. To me kece. Yeah. Oke. I meluncur ke sana, yo. No problem. Beautiful, angry. Oh, saya bersama asisten. Ya. In lokasi sudah benar, Mister? Oh, yes. I'm coming together. Yes. See you tomorrow. Iya. Gimana? Kamu Ya. ikut saya ke sana meeting sama Mr. Seng, Ya. Mr. Cakako. Jalanan nggak Nah. bener. Kok nyambungnya ke sini sih? Nah, ini ngapa kesini? Iya. Awas jatuh lah. Allah, Mister. Gimana sih, Mister? Ilah, Mr. Seng, Ya. ini lokasinya begini amat Ramana ngo. Iya, gue parkir di sini kemarin. I am problem. Ini tempat lokasi meeting. Pengo. Iya, kita kemarin dari sini emang. Oh, sini. Aduh. Banyak patok pohon emang tuh. Kumaha eta? Di mana eta tempat meeting? Di sana. Sana. Iya, Coba yuk. kita turun, hati-hati. Awas, jatuh lagi. Ini lama-lama biasa di sini kok. Oh, di sini. Coba lihat. Tuh. Oh iya. Wah. Ngapa jadi pohonan begini isinya? Iya, meeting masa di sini ya? Ah, ngaco nih bisa Seng nih dibohongin gua. Gitu ya? Coba gua telepon dia dah. Telepon. Halo, Mr. Seng. Ada aktif. Nggak aktif. Nggak ada sinyal kali. Aduh, bahaya. Soalnya di hutan ini. Wah. Nggak ada sinyal. Hei, Joy. Lu tidur di mari kayak gembel aja lu. Ngok, Oi. itu Mr. Seng gimana ngok meeting jadi apa kagak? Lah lu ngigo apa mimpi sih? Lah Lah lu mimpi kali. ngimpi gua. Iya lu mimpi lu. Kacau lu tidur di mari.